Nagpa-change oil lang ako. Nagpa-change oil lang. Ay nasin mang pati nalaing nga asawa, nagapgap puam. Ay kas ano bakat kat kwa? Kinadwa ako ni kumarim nga Sara, ta in-drive ko jay lugan na, napang kami nagpa change oil. Kinadwa man na ni kumarim nga Sara, sando kayo apan nangan, nag-selfie kayo, kat ibagam kanya, awanda kasta ta ag kumari kayo mat. Ay na! Unbelievable! Bakit awan ti inararamid mi nga kababalaghan. Talaga lang in drive ko jay manubela. Ngam ni kumarin nga Sara, iso ti nakaigam jay kwa, o jay kambyo. Ay wow! Kat apay gamin nga pinaigam mo jay kambyo. Ay kas ano, bakit kat kwa? Naipit jay ramay ko, hangkong mauksot. Nagadula nga rason. Imbag na lang ni kumarin nga Sara, naglaing nga kuha iso na ti nag-igam jay kambyo, iso ti bang agman-maniho ako, iso ti kambyo nga kambyo. Imbag na lang hindi ko na mata, naglaing ni kumarin nga Sara nga kambyo. No, dikat in primera, grubuat kami, segunda, tercera. Ay, grabe, nagpas-pas ti taray jay lugan. Ay na, kadapay nga apagbiit nga ro dayta nga change oil nga dayta. Gamin kas ano bakat kat idi undawi kami jay pag change oilan, naglik jay langis. Pinmadtad jay langis. Pinunpunasa kun bakot jay langis. Baka mat no impog-sipogsit mo jay langis. Kasla day talugan mo nga no agbiyahe, ta kailangan nakadaanon jay papananta na idip ti makinanan. Tagapusta na ibus ti langis na. Baka mat no ada pang ibusam jay langis Ngam amam masapol nga ipa-overhaul mo ta makinam. Ta amam agbiyahe tanto manan hantaman nga makadanon ijay papananta na idap mananta na ibus manan ti langis. Makapauma ka. Amam sika nga lalaki ka Once nga da maamuak nga datil aramiden yu ni kumari nga Sara nga kababalaghan. Putdak talatag mo. Sakto ito no ijay napudot nga makina. Isaw-saw ko jay langis, sakto puuran, dayta. Palagi mong isagot kahit sinong magtanong. Nagpa-change oil lang ako. Kahit huling-huli na mag-deny kayo.